Okey, contohnya ketika kamu menjawab soalan yang berkaitan dengan kebaikan gotong royong. Katakan kamu tulis karangan tentang kebaikan gotong royong, karangan keluar bergambar, dan salah satu isi yang diberi, apa salah satu isi yang diberi? Persekitaran yang bersih ataupun mengeratkan perpaduan. Katakan kamu diberi isi gotong royong mengeratkan perpaduan. Okay, bagaimana saya menghurai isi itu? Dalam peperiksaan BN, why you are laughing now? Okay, Krismin, be serious. Okay, dalam peperiksaan BN, sama ada PMR ataupun malah UPSR, PMR dan SPM, perkataan dalam isi diberi satu saja. Macam campaign, dia bagi satu perkataan saja. You got to explain 50 words, 40 words, 60 words. Okay, so how do you write? Mengeratkan perpaduan, mudah saja. Saya menanya soalan-soalan seperti what is perpaduan, who needs to bersatu padu, when this perpaduan can happen, where gotong royong can be done, how gotong royong mengeratkan perpaduan, and why gotong royong is important, or why perpaduan is important. Dalam satu perenggan yang baik, jika kamu boleh jawab semua soalan ini, itu sudah cukup, sudah menjadi satu perenggan isi yang lengkap. Faham? Jadi what, who, when, where, how, why. Ataupun dalam bahasa Malaysia, huraikan apa itu perpaduan, nyatakan siapa yang patut bersatu padu, bila patut bersatu padu, di mana, bagaimana dan mengapa. Okey, apakah soalan yang paling penting untuk dijawab untuk menjawab soalan kebaikan? Kalau isinya kebaikan, yang mana paling harus dihurai? Mengeratkan perpaduan. Kebaikan gotong royong ialah mengeratkan perpaduan. Soalan mana yang paling penting? Bagaimana? You have to explain how. Jadi fokuskan how untuk karangan tentang ini. Ada juga karangan yang kita fokuskan why. Ada karangan yang kita fokuskan what ataupun kita fokuskan who. Tapi semua 6 soalan ini dapat membantu anda menghasilkan satu perenggan isi yang mantap, bernas, komprehensif. So when an examiner reads your essay, there's no more questions because you have asked and you have answered. You have asked and you have answered. Semua boleh faham? Boleh faham tak boleh? Kalau boleh faham, bagus. So if you want to watch other videos of Cikgu Sugus, just go to YouTube. Just go to YouTube and search for Cikgu Sugus. This is Cikgu Sugus. Let's make Bahasa Malaysia great.